بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. وبلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندي ما جرونه دراهم رخطو وبليين كينيا مراق آما خينيا خنتهن وبليتي تينيا وبليس خينيا ورقرتي هيدا سود عربية خيسترا كتشاجرانيف سقلي هاتان وبليين كيا. بارك الله فيكم. sagalee haataanu fogga jennu isaan kanarraa haa dubbannu. silaa aangoon harka keenya hin jirtu, wanni nuti harkaa qabnu hagodhuu fi dandeenyu waa lama qofa. kan duraatii du'aayidha, kan lammaffaatii isaaniif sagalee tahuudha. doo obboleeyyan kiyya, durarratti wanni jechuu barbaadu abshiroo obboleeyyan kiyya, warra mana hidhaasan keessatti dararamaa jirtan, warra gartee guyyarraa lubbuun bahaa jirtu hunda keessanuu salaamanni rabbii isin haa dhaqqabu jechaa abshiroo obboleeyyan kiyya. sagalee isinii taanuu isinii tahuu baannu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa inni gartee farajata furmaata harkaa qabu sun sagalee nam tokkottiin haajamu haajaa teessan isin baasuudhaaf, rakkoo san keessaa isin baasuudhaaf nam tokko rabbii bira isinii dhaquttiin haajamtan obboleeyyan kiyya. wa idhaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariiba. yaa nabii kiyya muhammad, yooni fi anarraa si gaafatan gabroottan kiyya ja'iinuu hin jenne ani dhihoo gabroottan kiyyaatiin jira jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. tanaafuu obboleeyyan kiyya rabbiin isin dhagaha, rabbiin nu hundaahuu ni dhagaha. du'aa isinii godhu jira, qaamaa qalbiin nu booyaa jira. wallahi obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala furmaata ammatti isiniif haa dhaqqabsiisuun jaa. kan biraati yaa nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa xiqqollee taatu gartee furmaata waan akka furmaata fakkeenya tahullee gartee karaa xiqqishaa tokko sagalee xiqqoo takka yaa nama bakka buutee ummata kana gartee kan dararamaa jiruuf waa godhuu dandeessu ka calliftee jirtu ittaqillaaha, rabbii kee sodaadhu, ummata kanaaf sagalee tahi, ummata kanaaf dubbadhu, qaama keeti. almu'minu kalbunyaani yashuddu ba'duhum ba'da. namni mu'minaa rabbitti amane akka jaarmayaati, akka qaama tokkooti. nun jaargamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam idha ishtakaa minhu cudwun tadaa'aa lahu saa'iru ljasadi bissahri walhumma. hoggani fi qaama guuturraa yooni fi humni qaama tokko yoo kan dhukkubsatu ta'e qaamni guutuun leeydaa buula jaargamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. arraan tana lubbuu isaanii dhabaa jirra, yoo boonyeefillee arra, yoo irraa dubbannellee arra. ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa mucqil ibnu yasaar gabaasu keessatti akkana nuun jaa: maa min cabdin yastarci illaahu raciyyah. dhagahi yaa nama muslima taatee xiqqoo gartee aangoo rabbii subhaanahu wa ta'aalaa sii kenne gurra banii na caqasi. hadiisa bukhaariin gabaasu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana nuun jaa: maa min cabdin gabrichi tokkummaa hin taane yastarcihi illaahu raciyyah, kan gartee rabbiin itti gaafatama nama muslimaa irra kaaye dure isa godhe itti gaafatama itti kenne falam yaxuxahaa binasiixa, itti gaafatamummaa muslimaa san gartee kan toltuu hin yaadin, kan toltuun bakka toltuudhaan hin dalagin illaa lam yajid raa'ixata aljanna, shurufkaa jannataa inuma namni sun hin arkuu jaa. yaa nama obboleeyyan keenya kanaaf waa xiqqollee taatu gartee furmaata tahuu dandeessu kan callifte rabbiin si haa gaafatu. nuti rabbiitti si kanninee jirra arrarraa kaasee, akkuma isaan jaan arrarraa kaasee sagalee nuu taha hin jennu rabbitti sin dhiifannaa jette. dhugaa isaaniiti lubbuu dhumaa jira. duba obboleeyyan kiyya lubbuu bahaa jira. bara lubbuun takka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa man ahyaahaa faka'annamaa ahya annaasa jamiica. yooni fi namni lubbuu takka jiraachise akka lubbuu guutuu jiraachiseeti. namni lubbuu takka baase akka nama hunda ajjeeseeti. yaa kacbaa, atii tanarra bar lubbuu ilma namaa takkaatu haqa maliin gannaqamuu diini namaa rabbii biratti subhaanahu wa ta'aalaa guddaadha. addunyaan tun odoo baddirra kun amantii teenyaatu akkana jaa obboleeyyan kiyya. arra yooni fi walii boonye, arra yooni fi sagalee waliif taane. tanaafuu obboleeyyan kiyya bakka jirru nu hundinuu ammallee du'aa'ii isaaniif haa goonu. rabbii subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa yooni fi ilmoo xiqqoo gartee tan dubraa zamana jaahiliyyummaa keessatti haqaan malee abbaan gartee qotee firraa awwaale san wa idha almaw'uudatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. gaafa ilmoon xiqqoon haqaan malee gartee ilmoon dhalaa zamana jaahiliyyummaa keessatti ofirra awwaalan san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
lubbuu isii booharsuuf jecha ni gaafataa maaluma balleessitee si ajjeesan jedhee gaafachuuf ta'a. Nama akkas godhisan xiqqeessuudhaaf nama isii irratti akkas raawwate lubbuu isii immoo booharsuudhaaf rabbiin gaafata. Maalayyaa ilmoo xiqqoo haqaan malee tan awwaalamte rabbiin yoo guyyaa qiyaamaa nama hunda dura kan gaafatu tahe arra lubbuu bahaa jirtu tana dhiiroo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin gaafatu. Dirree maasharitti rabbiin fidee hin gaafatu. Maaluma taatee gama kiyya dhufte maal irratti duutee dhufte jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin gaafatu. Gaafas mana hidhaa keessatti tortoree dararamee osoo nifina baasuu dandahanii nam tokko osoo naan dirmatiniin du'e yoo je yaa nama na eessa seenu teessa duba. ما من عبد يسترعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. نمني ربي سبحانه وتعالى اتقافة مما مسلمة دوري سقول قرتي اتقافة مما سنكيستي واتقو قرتي شودا دلقي تكاو حق الرابر بادمون هندلقين وبليين كين خنفيانا مسقليته أسودا ديسو أستي لم يجد رائحة الجنة أبدا. شروفك جنة متي شروفكما جنتاتوهن أركو نما خم جنان نما أمة محمد عليه الصلاة والسلام بكبو هما تك أمة مسلمات فقروهن دندين بيكالا. حديث سيح براخي سترقم ربي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أكنا ننجا يا نمنا يا أبليينكي teenyatuun dhiiroo gubbumarraahi teenyatuun dhiiroo gubbumarraahi maal yoo dhiiroo akkanatti teenyatuun yeroo hunda booyee taate yeroo hunda teenyatuun booyamaa taate obboleeyyanki aboo rabbiin gahee nu naajo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni dandaha gahee nu naajo rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nurra haa jijjiiru janna duba obboleeyyanki bakka jirtanitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obboleeyyan nu godhe sagalee waliif haa taanu. Tan lammaffaatii du'aa'ii waliif haa goonu. Wanni nuti godhuu dandeenyu kana qofa waan ta'eef jechuudha. Biyya Masrii tana keessatti lubbuun nama tokkoo taphni gartee taphni Afrikaa taphatamee lubbuun nama tokkoo biitii isaa nyaadhamnaan biitii isaa taphasan kufnaan rifaaturraan onneen isaa baqeeyxee onneen isaa achumaan dhaabbattee duutee jaan halkanuma kaleehan halkanuma kana obboleeyyan keenya tokko keeysaa obboleessi keenya tokko dhukkubsatee onneen dhukkubsattee onneen isaa baqeeyxee isuma keeysatti osoo lubbuun jiru dhiiga osoo afaanin tufu du'ee miikkaadhaan kafanamee awwaalame. Dhiiroo guyyaa qiyaamaa nu hundinuu obboleeyyan keenya kanarraa hin gaafatamnu wallaahi nu hundinuu ni gaafatamna duba. Nu hundinuu gaafatamuuf teenya aboo rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isaan haa baasu nutillee gartee isaan baasee rabbii itti gaafatamummaa jalaa rabbii najaanu haa baasu. Tanaafuu obboleeyyan kiyya viidiyoo tana sheer walii godha hanga dandeenyu sagalee walii haa taanu du'aa illee bakka jirrurraa walii haa goonu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kan gartee sagalee takkattiin haa jamne innummaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa haa dirmatuuf ربين درمتو إسات تقبي إج رحمتات إسام ملأتي أبو ربي سبحانه وتعالى أموت إساني هادرمتو عنكمنوها في لبونان رب أمتنوها باس جنة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إني قد بلغت فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.